Reka tubasuze kandi twifuze kugumya kugira ibihe byiza cyane mwese mudukurikirana ku Gika TV Rwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Omega Boy bafatanyije n'itsinda rigari rya Gika TV Rwanda kugira ngo atubagezeho amakuru ababanogiye kandi akoranye ubuhanga n'ubushishozi. Twitwa Gika TV Rwanda, niba turakora subscribe wanzuye hasi mu magambo atukura bundi kwande aho ukande ahantu handitse subscribe uko no gukora kwazoge. Muri aya makuru rero turababwira ko ingoma umuye yakubisese amugira intere amuziza kumwima umunani. Mushiki we agize ngo aramutabaye nawe amuruma ugutwi. Muri aya makuru tubibuze kuza kunyarukira imuhanga tubabwire ko umukecuru yaguye mu ziko ari gusonga ubugari ahita ahasiga ubuzima. Wanyerukiye muri Malawi tubabwire ko umunyarwandakazi yakatwiwe gufungwa imyaka 40. Bugume hano mu Rwanda tubabwire ko abana bari munsi y'imyaka 16 bashobora kutazongera gukoresha imbuga nkoranyambaga. Aya nandi makuru nkaye ngaya turibuyagaruke tuyarambura mu kanya. Ingoma yakubise se amugira intera muziza kumwima umunani. Mushiki wagize ngo aramutabara tabaye nawe amuruma ugutwi. Umuryango wa Mugisha Jean Bosco na Mukananira Venantia wo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda babanye mu makimbiranye ane akomeye n'abana babo ashingiye kukuba abana bavuga ko se yabimye umunani. Uyu muryango utuye mu kagari ka mu mudugudu wa Kinyinya mu kagari ka Mutsindo mu murenge wa Gashanda aho mu karere ka Ngoma n'undi mu ntara y'Iburasirazuba. Aya makimbirane yagejejeho umuhungu wa Habumugisha amukubita amuziza ako yamwimye umunani mu gihe bari bafatanye mu mashati. Umukobwa we yatabaye hanyuma musaza we amuruma ugutwi nako agukuraho. Uyu mukobwa abikimara kuba yagize ati byatangiye umusaza wanjye akubita papa amuziza ko atamuhaye umunani, noneho njyewe mbinjirana ngiye kubakiza, ubwo nibwo yaretse papa aramfata anduma ugutwi. Yakomeje avuga ko uretse kurumwa ugutwi yamukubitaguye amubwira ko ari bubuze kuza kumwica mu gihe kandi yanavunnye se ubwo barwanaga. Abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko hatageze igikorwa mu maguru mashya muri uyu muryango hashobora kugera aho umwe azica undi. Abana bakomeje kwica base babaziza iminani. Bino bintu bizaherera hehe? Katunyarukiri Muhanga tubabwire ko umukecuru yaguye mu ziko arimo arasonga ubugari asiga ubuzima. Umudugudu wa Kajeje akagari ka Kigarama umurenge wa Keza mu karere ka Muhanga aravugwa inkuru y'umukecuru w'imyaka 82 witabye Imana azize inkongi y'umuriro yamufatiye mu gikoni atetse ubugari. Yimanuka yabaye mu ijoro ryo kwa 28 Mata 2023 ubwo nyakwigendera yari ari gutegura ifunguro ryo mu gikoni. Amakuru atangwa n'abageze aho ibi byabereye avuga ko yaguye mu ziko aririmo kwaka umuriro bikaba byamuteye gukomereka bikabije byaje kumuviramo urupfu. Iyi ngundi kuyisoma ku kinyamakuru cyitwa gikatv.com n'ubundi ni ikinyamakuru cyacu ushobora kuzajya unyuraho ukajya gusoma ayo amakuru. Ibi rero byamenyekanye hagana saa 2 z'umugoroba nyuma yuko umwuzukuru babanaga yaravuye ku isantere ya Keza kugura ibyo gutekesha. Ageze mu rugo yinjiye mu gikoni asanga uwo mukecuru yahiye bikomeye, umutwe uri mu mashyiga arimo arashya. Uyu mwuzukuru yahise agerageza gutabaza inzego z'umutekano ndetse abasha no kumukura mu ziko amumenaho amazi. Umwe mu baturage bageze aho ibi byabereye witwa Niyonsaba John yavuze ko bahageze basanga nyakwigendera yamaze gushiramo umwuka ndetse umubiri wangiritse cyane ku buryo byari bibabaje kuwureba. Undi muturanyi witwa Niyomukiza imyaka yatangaje ko uyu mukecuru yaramaze igihe gito yimukiye muri aka gace akaba yarabanaga n'umwuzukuru we. Yavuze ko ayumvishe induru z'abaturage bahuruye bavuga ko ibyo manuka nawe ahita ajya kureba. Umuyobozi w'umurenge wa Keza ayemeje aya makuru bavuga ko murabonye kwigendera wajyanwe ku bitaro bya Kabgayi kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere yo gushyingurwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Keza Niyonsaba Gustave yavuze ko hari amakuru agaragaza ko nyakwigendera yarasanzwe arwaye umuvuduko w'amaraso bikaba bishobora kuba byaba byaramuteye ikibazo
gituma agwa mu ziko. Iperereza birakomeje kuri iki gikorwa, n'inzego zibishinzwe zirimo RIB zirimo zirakora iperereza, mu gihe umuryango nyakwigendera we uri gutegura umuhango wo kumusezeraho ndetse no kumushyingura mu mahoro. Muri Malawi, umunyarwandakazi yakatiwe gufungwa imyaka 40. Urukiko rukuru rw'Irongwe muri Malawi rwafashe icyemezo gikomeye cyo guhana umugore witwa Gentille agira amata rumukatira igifungo cy'imyaka 40 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kwica wahoze ari umugabo we witwaga Noel Emile Habimana. Ibi byaje nyuma y'iperereza ryimbitse ryakozwe ku rupfu rwa Habimana wabonetse yapfuye mu Kwakira 2022 mu ntangiriro. Byari byaratangajwe ko ashobora kuba yarazize impanuka, ariko uko iperereza ryatangiye ndetse ryakomeje rigaragaza ko ibimenyetso byerekana ko yishwe ku bushake. Amakuru yaje kwemezwa ko yishwe umurambo wa Habimana wateguwe ugashyirwa mu modoka hagamijwe kuyobya uburari no gutuma bigaragara ko ari impanuka isanzwe yamwishe. Gira amata yatawe muri yombi ari kumwe n'umushoferi we witwaga Rafiki Umunyamagaju. Bombi bakurikiranweho icyaha cy'ubwicanyi bwateguwe, nubwo abagerageje kwisobanura bavuga ko nyakwigendera yapfuye azize impanuka. Urukiko ntirwanyuzwe n'ibyo bisobanuro. Mu isomwa ry'urubanza, umucamanza Bruno yagaragaje ko abaregwa banagerageje guhindura ukuri bakoresheje raporo z'ibinyoma bagamije kuyobya iperereza, bikaba byarafashwe nk'ikintu cyongera uburemere bw'icyaha. Mu bihano byatangajwe ku itariki 28 Mata, uyu Gira amata yakatiwe igifungo cy'imyaka 40, mu gihe mugenzi we Munyamagaju we yakatiwe imyaka 35 y'imirimo ifitiye igihugu akamaro hashingiwe ku kuba yaragaragaje kwicuza. Urukiko rwashimangiye ko icyaha cyakozwe gikomeye cyane, ko cyakozwe hifashishijwe intwaro, bityo igihano cyatanzwe kikaba kigamije gutanga ubutabera ku bijyanye n'uburemere bw'ibyabaye. Muri Rutsiro, abagabo babiri b'abarobyi bafunzwe bakekwaho kuroha mugenzi wabo mu Kivu. Bizimana Vincent w'imyaka 25 na Mutabazi Daniel w'imyaka 24 basanzwe bakora akazi k'uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu gice cy'akarere ka Rutsiro, bafunzwe bakekwaho gukubita ingashyi ku kuboko kwa Hakizimana w'imyaka 27 akarohama byaramuviriyemo urupfu. Ibi byabereye mu murenge wa Boneza, akagari ka Bushaka, umudugudu wa Rutagara, ahazwi nko ku kirwa cya Bugurura, aho abangaba bari bacumbitse bose. Ku mugoroba ku itariki 27 Mata 2026, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Boneza Muhizi ya Patrick yahamije aya makuru ati bariya bose babiri bahise bafatwa nyuma yo gushyamirana na mugenzi we, ndetse bakaza kuza gutsura ubwato ngo bajye kuroba insambaza. Bamukubise ingashyi ku kuboko agwa mu mazi y'ikiyaga cya Kivu. Yitabazwa polisi ishami ryo mu mazi yamukuyemo yamaze gupfa. Gitifu Muhizi yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda amakimbirane ageraho abyara urupfu, kuko abafitanye ibibazo bakwiye kwegera ubuyobozi bukabafasha kubikemura. Umurambo wahise ujyanwa ku buruhukiro bw'ibitaro bya Murunda mu gihe iperereza ryo rigikomeje. Umunyamakuru Murinda Augustine wari umaze imyaka 23 akorera RBA yasezeye nyuma y'igihe gito. Cyubahiro Bonaventure ndetse na Gloria Mukamabano baherutse gusezera ku rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Murindwa Augustine nawe yasezeye kuri iki kigo yaramazemo imyaka 23. Murindwa Augustine ni umunyamakuru wakunzwe mu biganiro nka Youth Special, yamamaye nka Big Brother, yaje no kujya akorana na TJR Kabendera nawe awiyitaga Big Sister twegerane. Magic Morning nacyo ni ikiganiro yagiye akoramo, yagiye akora no mu bindi binyuranye. Murindwa kuri ubu ngubu ari kubarizwa muri Canada, yavuze ko yamaze gusezera kuri RBA kuko yagiye kwiga bigoye gufatanya amasomo n'akazi. Mu Rwanda abana bari munsi y'imyaka 16 bashobora kuzongera gukoresha imbuga nkoranyambaga. Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation yatangaje ko yatangiye gutegura gahunda yo gukumira abana bafite imyaka 16 kumanura ku mbuga nkoranyambaga ku buryo batazongera kuzigaragaraho
cyangwa se babashe kugira ngo bazibe bazifunguraho konte bari hano mu Rwanda. Inkuru zo gukumira abana kuri TikTok ndetse na Instagram na YouTube zishyirwaho ibintu bitandukanye, aho mu Rwanda bavuga ko ashobora kuba barebaho amashusho y'urukozasoni bikaba byabatira ikibazo mu buryo bw'imitekerereze. Kino cyemezo rero n'ubundi cyaje atari ubwa mbere gifashwe, kubera ko hari n'andi cyagiye gifatwa muri Australia mu mpera za 2025 muri iki gihugu cyatse uburenganzira umwana utarengeje imyaka 16 kugera ku mbuga nkoranyambaga ashobora guhanishwa ushobora kumuha telefone kuba yabireba ashobora guhanishwa igihano cyo gutanga ihazabu ya miliyoni 34 z'amadolari. Muri Indonesia naho rero bigeze gutora ino tegeko nk'iri muri Werurwe 2026 ayishyira imbuga nka YouTube, TikTok na X mu ziteza ikibazo byo mu rwego rwo hejuru abana bari munsi y'imyaka 16. Urumva ko abana bari munsi y'imyaka 16 mu Rwanda ejo bundi kuba telefone zishobora kuzajya nawe ubihanirwa. Reka tugushimire rero, twe twitwa Igika TV Rwanda. Niba utarakora subscribe kugira tujye tubana umuntu atakundi. Nyene n'ubundi kumva nitwa Omega Boy. Reka tuze kuza kubana mu makoro araba ari imbere.